Ja siin olen jõudnud Raadi tänava piiri juurest peaaegu silmapilkselt peaaegu kesklinna Vabaduse silla juurde ja siin jutuajamises siis kulleriga ma ajan segamini kogu aeg Kildi ja Munga tänava. Ma tean ka, milles on asi, sellepärast, et mina olen harjunud ikkagi, et need tänavad on olnud Hatšatur Abovjani tänav ja Pirogovi tänav ja mul need ikkagi, kui kaua aega nüüd juba meeles või mööda on läinud nende tänavate ringi nimetamisest, on mul ikkagi vanad nimed meeles. Ja hiljem ma ajan segamini, no see on juba puhtalt meeltesegadusest, ajan segamini Lepiku ja Lembitu tänava, kuigi ma pidasin silmas ikkagi nagu Lepiku tänavat. And in here it's again in the border of a central city. We are in one moment and we are back from a border of a Raadi district to a central city. And no, it's like it's an ordinary rides in here and takes it some orders and riding around and talking with another courier in here. And watching it's a student days, it's now in the city, was in that week, and we seeing it's shouting students in the city. И здесь продолжается внезапно как-то попали из границы этого участка, называется Ради, опять это центр города, и поэтому включал этот камеру, потому что там кричают студенты, это студенческие дни. И, просто покатаемся, едем потихоньку, опять берем какие-то заказы, потом пойду одну улицу смотреть, как там асфальтом. Еще я вроде обнаружил, что если сделать вроде как видео меньше, чем 1 час, или как-то так, что тогда в конечном итоге YouTube не затуманить так много видеодетализацию. Я имею там трава, там камушки-то на дороге. Вроде третья часть, что я сделал, вроде выглядел даже довольно такое нормально, но немножко затуманил, но не так много, как другие части. Вот попробую тоже сделать поменьше и посмотрим. And this is, I think it's Students' Days week, it's today. И студенческие дни эту неделю. Üliõpilaspäevad, kui see ei ole mingisugune, ma ei tea kelle, kes on kollast värvi meil. Äkki on mingi partei, mingi noortekogu. Ma ei kuulnud, mida nad karjusid, midagi 25 või? Nii, sõitsin tagasi tühjana kesklinna и поехал Парашником обратно в центр город. Нечего было сделать. And I was, it's again in the border of a central city, and it's again we are riding, we are empty, and we are riding like it's back, it's empty. And it's the next lights in here. All right. Так. Велосипедисты едут тоже тут. Этот городской электровелосипед, что здесь катается впереди. Nii, ja mõtlesin ka, kuidas see ennem saab nii märg olla siin see tee, nii elektriauto on kõrval, nii saadi električeski машина, рядом здесь. Ja здесь, может быть, камера не ловила их. Вроде. Но это турдом, что сделано здесь. And it's a real madhouse, perfect in here, that we made it in here, in that traffic in here. And
let's try to a central city and sitting to a magical mystery bench, park bench or bench I think it was. Показываем рукой, что мы сюда направо поворачиваем, and it's showing with hand it's a direction what we turn to here. And the sun, it's so low level and I'm not seeing it's nothing in the front of me. И солнце уже так низко, а время только 16:15. Seitse reisi. Praegu oli Taverna Pitsast 2 seda sinna Vahi ja Kummeli ja Muru tänavatele. Aga siis ikka suht rahulik olnud, jah? Ei noh, jah, aga tühjana sõidad ju tagasi. Ei, no seda muidugi, jah. Selles mõttes, et sa sõidad tühjana tagasi, sa sõidad pika maagridi tagasi, on ju. Ja mitte midagi kätte ei saa. Nii Bolti kaart on praegu see pasapruuni taustaga 1,25. Kehva võitu, jah. Aga mul on 17 eurot on käes kokku koos sellega, et ega ma rohkem nagu ei plaaninudki. Kõige rohkem päike läheb juba kell 7 või enne 7 läheb päike looja. Ja varsti, praegu on veel, kell on 16 või 15, eks ole. Ja praegu on veel, vaata nagu on veel soe, aga mingi hetk lööb plaksti, läheb kohe jahedaks. No ega nii on, jah. Nii ma pressisin erinevatelt mingitelt parteidelt, pressisin välja endale kommi. Kõik jagavad, jah. Vaatame, kumb siin. Reformikad ja Isamaa. Reformikad ja Isamaa on, jah. Reformikate poolt ma muidugi ei hääleta. Kõige jubedam on parempoolsed, sellepärast, et parempoolsed on need, mis kaotavad meie tervishoiusüsteemi ja need asjad ära nagu Ameerikas. Kui tahad operatsioonile minna, pimesaal operatsioon, siis sa pead 12 000 pead endale laenu võtma. Umbes niiviisi, nagu Ameerika süsteem, nii. Taverna jälle, 2.23. Reformierakonna komm, pealt on reformikas, aga sisult on Kalevi Tiina. Tead seda, jah? Sees on see marmelaad. Sõidad ka ikka natukene vahepeal, jah? Kuule, ma käisin kodus vahepeal. Sinna Annelinna. Jaa, ma käisin koeraga väljas ja siis ma alles jõudsin tagasi. Sul on koer ka, no jah, siis on jah. Sa elad seal vüürid? Naise korter, ehk siis põhimõtteliselt ikkagi enda oma, jah. No, selles mõttes, et tähendab, et sa ei pea selle pärast rabelema, et nii kui sa selle Woldi sõitmise Boldi järgi jätad, nii visatakse sind kuredi uksest välja. Ma seda mõtlesingi, et jah. Kuule, kas sa seda venda oled ka veel näinud, vaata, kes rääkis, et vaata Valgast käib iga päev? Seda pole rohkem näinud. Ei ole, jah? Mees ehmusin ära, et kurat teab, no. Kurat, see on ikka küll enese tappa. Käia iga päev Valgast siia. No iga päev tõesti, jah. Et ja Valgas, näiteks isegi kui Valgas sajab paksu vihma, on ju, kuskil juba poole tee peal Rõngus enam ei saja, on ju, käib mingi vöönd üle, on ju. Tartus võib-olla on ilus päikene, aga sa ei teagi, et sinna, et kas tulla või mitte, on ju. No see on jah selline loterii jälle küll, jah. See on selline loterii, jah. Sa kasutad ka seda suvefilmist, eks ole, loterii Allegrii, jah. Ja täpselt, noh. Ja, see on, jah. Eestlased saavad kohe aru, kus see väljend on tulnud. Ja siis võidad kukke sealt endale. Ega ma kavatsengi mingi 6:30-7 olla ja siis on kõik. Tänaseks on pidu läbi. Ma vahetasin jah riided ära. Liiga kuredi paksuks läksin selle kuredi faikaga, oli liiga palav hakkas.
käisin ka kodus vahepeal. Olgu, edasi taverna peale. Опять пицца из таверны. Он говорит, что он дома ходил, что он вроде не ездил, что с собачкой надо было гулять. Я знаю этот дом, где он живет. Я спрашивал, ты арендуешь там или как этот? Ну типа такого, что если ты кончаешь заболеешь и кончаешь здесь ездить, этот вольт или что угодно, что тебе выкидают из этого квартирки там. А он говорил нет, что что это квартира жены, ну так чтобы, но не выкидывают. And we have it's 2 minutes to get to here. We have it's a time, and I'm not pushing button, and where I need to ride. Herne ja Kõrvitsa tänav. Assoo, see on siseoovides. I takke edat nutrini taki ulitsa. Valter Põh, nii burger. А этот тоже. Siin on ka veel üks, здесь тоже один. Minul on Valter nimega, minul ei ole, mul on nimeliselt siin kõik need. Autoga on palju sõitu täna või? Autoga on palju sõita või? Машиной много ехать сегодня. Ma ei saanud aru. Ma mõtlesin, et see on ukrainlane, et ei saa aru või eesti keelest küsida. У эстонцев спрашивала, а много езды? А он мне смотрит, как рыба на меня. Я спрашивал на русском вдруг. Он еще смотрит, как рыба. Ну, я говорю, что эстонские, но курьеры, этот, кто автомобили едет, они с этими другими курьерами не говорят. Они считают, что они курьеры, а другие никто. Вот так. Так, где-то здесь этот тоже этот орали здесь. Так, теперь едем по этим странным картам.
kattuge põhja. Seejärel keerake paremale. Nii, sõidame muidugi natukene sinna Supilinna, sõidame meie, sõidame natukene küll teistmoodi. Keerake paremale. Seejärel keerake vasakule. Keerake paremale. Нам надо keerake vasakule. ехать в Субхарадок, но мы едем туда как-то по-другому. Тоже не совсем удобно, но немножко по-другому. And we're riding, it's night now, it's a Soap City. And we're riding, it's by a little different ways. Keerake paremale. Seejärel keerake paremale. Я надеюсь, что здесь кто-то ходит через дорогу и накрывает или закрывает этот пешеходную. И мне надо ехать налево. Вот по узели эта улица тоже будет односторонней. Вот как раз и наверх на этот направление только велосипедами можно ехать. И они специально сделают так, чтобы это движение было бы очень-очень плохое. Да, как-то так. А мы сейчас вот сюда. А велосипедом можно, хотя здесь кирпич, дополнительный знак. Но нам надо скользиться. Немножко нарушаем сейчас здесь. Все. Нарушаем, едем здесь по тротуаari ja rikume liiklusseadustikku, sõidame kõnnitee peal. Aga no kuidas moodi sa muidu siia Supilinna sattuda, mismoodi? Nii. 200 meetri pärast. Keerake vasakule. See on see suur punakas pruun selline maja on see. Peaks olema. Kus sisse keeratakse. И этот большой красно-корничный дом. Seejärel saabute sihtkohta. Нет, не этот. Вот здесь. А вот следующий, вот сюда. Olete kohal. Aitäh, aga see ei ole see maja ju. Nii. Hakkame nüüd siis vaatama, kus siis see õige maja on. На самом деле начинаем смотреть, где этот правильный дом здесь. Maja peab olema siin vasakul. И этот дом должен быть здесь.
налево. Siin on värav. И написано, что здесь этот Herne 40. No see peab olema see maja. Nii. Kurat, teisele pool oleks pidanud sõitma, на самом деле сюда надо было ехать, наверное. Tere, teile on see Valter, jah? Jaa. Kurat, küll ei saanud aru, kuidas moodi siia sõita, kas siit poolt tulla või sealt poolt tulla. See on jube keeruline. Sellepärast, et ta kas just keeruline. Kuule, kas siit on Kõrvitsa tänavalt on mingi lembituga lahti tehtud või? Minu arust küll, ma ei mäleta nüüd, kas ei või jah, aga minu arust küll, jah. On või? Ma näen, et kuidagi mingisugused inimesed kõnnivad, jalgrattur sõidab, et natukene nagu liiga palju rahvast. Kurat, kelle auto see on? Ei tea, paneme tasakesi siia peale. See ei ole vist kellegi siin elava auto, ma ei ole seda varem näinud. No see on rikkuri auto, sest RMK-s on ainult rikkurid. Seda küll. Rikkuri auto. Oot, see on veel ju. Jaa, õige, see oli ka. No, oleks võinud. Toidu veel rikkamaks. Olgu, aga head ise. Оказывается, что сейчас пойдем поразведуем. Говорят, что я вижу, что слишком быстро здесь катался велосипедист. Будто бы здесь этот раньше тупиковые было, а вроде как будто подкрытый. А надо было ехать в другую сторону. А где телефон? В кармане. Так. And I'm -1 minute. Итак, -1 было. Nii, mis see meie saaks siis on? И сколько этот было, если камера показывает. Таверна, все этот последний. 2.23. И общая копилка, что мы сегодня получали, этот 18.98, 8 рейс и общая 19.99. Ну, хорошо, пусть будет. Я даже не рассчитал сегодня вообще никакого особо здесь. Kuule, siit on tänav lahti, saab Lembitu tänavale või? Kuule, kas siit saab otse läbi kuskile või? Marja on seal, eks ju? No. Siis tuleb piiri ja... Ei, kas sa siit kaudu usse tulid praegu? Jaa, selles mõttes sa saad nagu sinna Krooksu see Jakobi mäele. Kui siit niimoodi... Sa saad Tähtvere tänavale pääseb siit või? Sinna Kassitoru poole. Ei, aga no vahepeal tuleb ju Lembitu tänav. Lembitu jääb mul natuke sassi. Sa tahad öelda, et siit pääseb otse Tähtvere tänavale või? Lembitut praegu ma ei mäleta. Sa pääsed siit otse Tähtvere tänavale välja või? Paruski, Bassonski. Eesti-vene keeles. Tähtvere on natuke keeruline. Aga kus sa tulid praegu? Selle Kroonuaia kesklinna kooli juurde saad otse. Et see on juba Tähtvere peaaegu ots algus. Et see on see suur rist. Aga Lembitu tänavast sõidad üle või? Ma ei tea, kus see Lembitu on. Kurat, ma lähen vaatan ise. See on mingi vale linnaosa. Ei ole, ma tean väga hästi, aga ma mõtlen, et kuidas see siis... Ja siit sa keerad nüüd vasakule või? Ja sa hoiad nüüd vasakule või? Näe, need on otse ees, on Lembitu tänava majad. Он не умеет объяснить, что это такое. Это улица Лембиту. Ну да. Ах так, здесь открытый.
Я спрашивал этот улица Лембит, он говорит, нет. Я спрашиваю, а что, вперед прямо, что ли, где-то за дворами? Я начинал тоже сумасшествие уже. Вот так хорошо, что вот такое знал. Раньше какое-то время все это закрытое было. Вот так. Так. Вот как раз пойдем посмотрим, там наверху как раз на угле есть улица Tähtvere. И пойдем посмотрим, что эти пиратасы там сделали. Обещали, что наклейка написана, что улица будет готов 25 декабря, а перекопали уже в июне. Да вы что? Так. Nii, ja lähme vaatame, mida selle Tähtvere tänavaga nad siis teinud on. Опа. Итак. Все. Пойдем посмотрим, насколько можно здесь ехать уже. And let's see how much we can ride by what normal asphalt way. And in here we made two. It's a main street. It's made it. It's very narrow. We're seeing it. Итак, теперь тоже видно, что очень-очень узким сделана эта дорога здесь. И этот будет, наверное, опять односторонний. Ну да, такой пиратистический островок сделан здесь. Ja selline peretastlik taskud on ehitatud siia. Selge, jällegi vaatame, kas me Marja tänava otsani saame siit seda teed pidi välja, sellepärast et siis ma tean hakata tulevikus oskab ju marsruute arvestada. Et kui ma siit Marjani välja pääsen, siis oleks isegi täitsa hää. И так-то улицу, этот улица Марья ягодная. И до этого можно даже нормально ехать. Я хочу просто узнать, насколько уже можно более-менее ехать. Если будет заказы из какого-то места, что использовать эту улицу, а не ехать каком-то кругом. Раньше здесь этот турдом был же. Так, все уже, да? Даже сюда можно. Но что-то специально, наверное, не достроили эти перекрестки здесь. Здесь уже пивзавод на левом стороне. И ну, здесь мы поворачиваемся обратно. Vaatame siia, kui jubedaks see on tegelikult tehtud. И посмотрим, насколько ужасно все это сделано. Ну так, пивозаводская машина, которая катается между складом. И здесь, а мы отсюда повернем потихоньку обратно. And we turned it back. I want to understand it how it looks like it's now. It's at street. It's right side. If you was seeing, it's Tartu Brewery, and it's
Now I understand if I am courier, but I can use that asphalt road in here. Так, о заказах, если они центры, заказов не придет, надо обратно ехать, конечно, да. And we need to ride back to the central city. Of course, in here it's I'm wasting its time, but now I know what situation in here is now. Итак, мы знаем, что теперь мы можем использовать этот. И пьяные полиционеры, ну как и без этих, я уже почувствовал их здесь. И турдом, все это такие карманчики сделаны, такие бессмысленные, все такое. Все искусственно поунизили здесь, все это такое. Я говорю, что пиратасы настоящие. Peretastid on linnas võimust võtnud, kui me muidu aru ei saa. Aga võib-olla need hoopis kurat, küll ma kukun ümber. А need ei ole tudengid, здесь тоже кричали что-то, но этот не студент уже, по-моему. Что-то тоже орут. Isegi kesklinnas oleks nagu autosid siin ülikooli taga, nagu oleksid pulmad, matused ja juubel kõik kokku selline rida. Здесь даже машин так много собрались, как будто бы здесь бы юбилей, похороны и свадьба, и все вместе. Я хочу тоже сюда налево поворачивать, and I want to do it. Turn to here to the left side. And we again in the central in central city. This is a university main house. Университетский. А я вроде говорил, что какой-то этот Ульянов тоже здесь учился. Так. Потихоньку здесь катаемся. Так, сезончик туристов закончился, и народу тоже здесь. Пойдем посмотрим, что они орут там. Ну, это студенты там. Студенческие дни, или ну, вся неделю студенческие дни здесь.
No, physics students. Попробовали бы студенты в Путин стране где-то вот так ходить и орать или что-то такое. И все уже, всех уже с этими тупинками задумбивали или как-то как этот за kuule, kas need on tudengid või on need koolilapsed? Need on mingid kuradi Läti koolilapsed või? Lätlased või? Lätlased, jah. Mingi imelikud asjad käivad linnas ringi, karjuvad kollastes kostüümides, käivad ringi. Need on need rebased. Need olid Vabaduse silla peal, siis Raekoja purskkaevu juures karjub keegi Paula. Ja mingi imelikud asjad on. Nii. Ma proovin istuda ka võlupingi peale, huvitav, kas ma saan. Ei ole eriti võlupink, noh. Ei ole või? Sul ei ole või? No ma ei tea, Volt on kuidagi nii ära surnud täna, et... Nii ma võtan karamelli kommi. Isamaa, kuradi küll poonerid. No 1.37 praegu Voltis ma vaatan. No, see täitsa okei. Nii, minul Boltis on 1.37, jah. Ma siin üks veel sõitsin Volti. Aga siin Volt oli maru vaikne, panin Volti takka ja 2 tunniga tegi 30 eurot. Nii kähku? Jah. Sul oli siis ükskõik, kus sa ei olnud, siis sa said kohe jällegi tellimuse. Viisin Uude tänavasse ära, siis pakkus juba sellest Bolt Marketist, kas ta oli äkki Aleksandri tänavale. No põhimõtteliselt ega seisma ei endaga jääda, jah. Need samad olid Vabaduse silla peal ka. Tead, mis huvitav asi on, ma räägin sulle ühe teejupi, aga ma panen jälle kaamera kinni korraks. Nii, 2 заказа and it's 2 orders. All right, I'm riding. Siis ennem oli sinna Gildi tänavale sisse keerata, oli ju 2 rada. Sa said sinna seisma jääda ja oodata ennem, kui vastu tulevad autod ära tulevad ja siis keerad Gildi tänavale. Nüüd on see nii kitsaks tehtud, sa jääd sinna seisma ja paned kogu taga oleva liikluse paned endal kinni. Kõik. Küll, jah. Kuridi. Tead, nüüd on jube naljakas. Vaata, suvi läbi oli tarjunud, et eks oled siin autosid ei sõida ja seal vilgub see kollane. Ja sõitsid nagu vana meest ja nagu ise tahtsid sinna selle võidusilla alt läbi, et sinna taskusse saada. Aga nüüd kurat on jällegi kõik need valgusvoorid asjad on jällegi käima pandud. Et ei ole enam. Kui siit otse üle sõita, täpselt, siis seal, kus on see mingi kanalisatsiooni rest, siis seal on ainukene selline madal hea äärekivi. Seal on see ainukene see madal äärekivi koht, kust kaudu saab sinna ülesse sõita, et ma vaatangi seda siis. Hiilin sinna. Nii, aga kuhu ta mind veab? Sinna sinu kanti veab. Kalda teele, Anne tänava sinna arvatavasti esimene 9-kordne, mis on selle Anne tänava pealt sinna ära keerata. Ja järgmine on kuskil seal Kivilinna juures. Et sinna sellised asjad on. No olgu, ega midagi teha ei ole, sõidame. Vähemalt päike on tagat. Et ei paista praegu ei paista praegu silma. See on, kui praegu on jälle päike nii madalal juba see tase, et silma paistab. Ei näe isegi autot, kui ta seisab tee servas niisama, tead.
Итак, этот неприятный поездок, там, где советские панельки, туда. Здесь единственное низкое место, откуда можно поворачиваться сюда. И нам надо ехать этот таску или карман. 2 этажа, 2 из 2 мест. Одно Да Винчи, другое Монк, этот монах. And it's riding to a pocket. And it's 2 orders. One from a monk. And another it's Da Vinci. And now it's traffic lights are working in here, and it's a very strange. And we're riding that ugly panel apartment house region over the river. And one house, like I'm seeing, it's a 9-floor house with elevator. And it's another address I'm seeing we need to ride. It's more far. But sun is from a backside, it's good, and it's sun is not blinding us. Итак, опять странно смотреть, люди, автобус. Да. Вообще этот неделю, по-моему, было уже проходило, что можно бесплатно ехать этими. Было, что бесплатно можно ехать автобусом эту неделю. Но я, конечно, подумал над этим, ну, можно бы ехать, посмотреть, а как они едут, или куда они едут, эти автобусы вообще, или сколько они поедут. Но как-то проебал этот момент. Ja magasin maha selle momendi vist siis, kui see oli see tasuta bussisõidu nädal. Nii. Mis kuradi koht see on? Kivilinna Konsum. Kivilinna Konsum. Kivilinna Konsum. Mis pidi mul see kaart ees on? Selge, nüüd sain aru. Kivilinna Konsum. Aha. Kivilinna Konsumi juurde. Итак, другой поездок этот каменный город называется. Так, как называется? Клиент у нас Carol. По имени можно поймать, что этот женщина. Tere, tellimus Carol. Jah, siin ongi, ma näen.
Так, 1 минут, чтобы еще попасть сюда. And we have it's 1 minute to get you here. All right. Let's say that it's that we are in here. And another order is it's lower floor. Автокурьер ходил здесь с сумкой. Этими велосипедистами мы как этот, я говорю, что как это вспомогательная сила, что по-моему да нет, я думал, что перевернулся, а нет. Так, взяли, а второму надо попасть с 1 минутой. Вот сюда, 1 минут надо нам, чтобы попасть sуда. Ja järgmine see koht on siin on meil ja mis nimega ta oli Ene või? Jah, Ene. Et peame jõudma siia 1 minutiga. No nii. Ütleme nii, et lubage mind. Разрешите. In English I want to go to here and we have Ene. Aha. And that's it's a small order. Huvitav, te vaatasid mind selliste nägudega otsad, nagu ei saanud mitte millegist aru. No olgu, ma saan ka aru just. No muidugi nad on välismaalased, kui nad on mingisugused 7 maa ja mere tagant, siis nad ei ole harjunud, et keegi hakkab ütlema, et laske mööda või midagi niisugust, et keegi need julgeb öelda. Et seda nad pidasid muidugi siin siis hetkel muidugi siin ülimaks nahaalsuseks. Teine on voldikoorem i другой заказ вольт. Так. Посмотрим здесь, этот действительно ли этот одно, этот 9-этажка, который я думал. Да, этот одно 9-этажка. Да. Не надо даже мучиться, смотреть по этим картам потом, куда нам ехать. Nii ja teine on jah see Anneliina 9-kordne and it's first order comes to the 9-floor apartment house. In the bad map I understand it's bad quality map it's that. But I know that house it's. Tegelikult on nii, kui me suve läbi oleme siin ringi sõitnud, ma olen nii palju näinud, et kui öeldakse, et, no, et meil ei ole mingeid migrante või selliseid asju. Siis muidugi see, kes seda ütleb,
täielikult valetab. Meil on neid, ütleme niiviisi, et meil on neid tegelikult kohutavalt palju. Me siin jällegi ühte nägime ja nad ei ole mitte mingid IT-mehed ega mingid ajukirurgid, vaid nad kõik on ainult selles nii, ja korrus on 4. Et nad ei ole mitte mingid ajukirurgid ei ole ja IT-mehed ei ole, istuvad kebaabide juures seal ja tegelevad ainult kebaabindusega. Pakistanlased, hindud, nepaallased, erinevad tüüpi araablased. Et neid on palju. И так, если кто-то у нас говорит, что у нас стартов мигрантов нету, я же все лето ехал, то клиенты, то эти кафе или маленькие эти кебабщики или что угодно такие кафейки. Везде индусы, пакистаны, ираны, иранцы, всякого рода арабов, турок, курдов, негров, да, не очень много. И клиенты, и эти, их много. А у нас говорят, что их нету. На самом деле их очень много. Nii, siin peab arvestama seda, et vastu tulev jalgrattur ei pruugi meid üldse näha, sellepärast et tema jaoks on päike vastu. И тут можно подумать, что если какой-то самокатчик навстречу едет, он может быть и не видит меня, потому что у него солнце напротив, прямо в глаз. Вот. И самому должен быть как глаз алмаз. Так, отсюда. Если я сюда еду немножко по краюшку, так-то я не прыгаю через этот хребет. Так, попробуем. Не забываем, что у нас нету преимущества. And do not forget that we have it not any. Ага. И мы видали. Правильные велосипедисты знали этот. И они пошли пешком через этот pešehodku. Ja siin me nägime, kuidas jalgratturid, kes teadsid seda, et neil ei ole õigust, aga mina kasutasin lihtsalt seda, et nad katsid tee kinni autode ees, siis ma lihtsalt kasutasin seda momenti ja sõitsin üle. Aga võt näed, ja ka mis sa siin sõidad mulle täpselt vastu. Nii, sealt kõnnib inimene, läheme siit poolt. Täna on päris selline normaalne ilm, võib nii öelda. Homme öeldi, et on jahedam. И сегодня там более-менее нормальная такая погода. Но говорили, что завтра будет похолоднее. Я же без перчаток еду, я даже... О, удачно. Ни одного машины. Tegelikult on see maja seal otse ees. На самом деле этот дом, там пилит у меня там где-то так, а здесь по этим краюшкам вверх-вниз кататься. Я еду просто как-то так.
ja see maja on seal tegelikult otse ees, aga ma ei tea täpselt, kuidas siit nende pisikeste, nende tänavakeste vahelt sealt läbi hõõruda. Mul on lihtsam sõita siia sõidutee peale praegu. Мне легче сюда ехать сейчас. И сразу направо поворачивать этот 9-этажка. А потом куда-то туда надо мне налево туда ехать. А теперь я показываю рукой, что я хочу сюда поворачивать. And now that's house in here. Nii. Suurendame seda natukene. Vastupidi tuleb keerata. 1 минута. Так. Так, посмотрим по точку. Так, точка еще не здесь, не этот подъезд. Это 30. О, этот. And this is what sections what we need. And we have it 0 minutes and we are in here. And we're closing the bicycle to here. And let's see how small is the elevator cabin. И будем ei avanenud. Uks ei avanenud. Ah, nüüd tuli. Siin on natuke suuremad lifti need uksed või liftid. Да, здесь немножко лифт этот немножко побольше здесь. А почему не слышно движуху? I'm not heard that its elevator is moving.